Para sa akin. Para pag Kape na da. Kape. maybe the days I pray somehow. Kape na po. Oh, Sherry. Kan? Makape kita. Sabi mo si tita mo, Chris, ma-merenda. Sabi yan, ha? Oo lang. Ako kung tagal. Kuya. Sakali naman. Hi, Mike. You early? Hello. Wake up to pee and this is the Fred's live. Now you're on. Bagay na. Ideya kararan. Ha? Gabriel. Gabriel. Unduhin. Yun. Sinigahol. Sinigahol. Hi, has patience, babe. Oh, sorry, I forgot. Perfect do live now. Sorry. Fred Smith. Saan? Ang ganda na lang. Just tell me where do I start?
Gab, kuha na dito ang pang-vlog ko sa ano kay, hindi kita ma-live sa luwas. Mama, una rin ito na tinapay. Kuha na dito ang pang-vlog sa ano. Sabi. Matito Ha, eh. dito try. Tambay. Kain mo. Putungan natin si Tita Asya. Opo. Ito si Tito Gab, insugot ni Wawa. Insugot ni Wawa. Una ito na tinapay. Sabay ko nga na ito. Si Dindy nagsubo. Nakaganyan. Paul! Bibi, quiet to na Paul dapat. Ibutan mo dito sa gilid to. Luwa, ka madasay ka. Didi, dapat, Bibi ha. Hello. Bakit may view delete? Delete yan. Pwede mo si Bibi. Sige na, mana. Conjonto. Aragohan. Diyan kayo. Bakal ko si Tita. Jocelyn. Kinagatampo yun. Ashley. Oh, boom. Mayroon na din tinapay. Kape. Ashley ko na. Thank you sa live. Da-da-da. Slipper ko, Bibi. Nga sa slipper mo. Sabay ka? Ay, oo. Yan pa pala. Hi David. Greetings from Mexico. Hi. Hi. Mag-slipper ikaw. Bibi. Tinapay. Sige, ate. Sir Ben. Thank you, Sir Ben. Wala churo. Nakakupo ka naman sa hita ni Mamay. Para picture nga, hindi disigab na siya. Nakagami naman yun. Oh. Pusa ka naman si dada mo. Pagkatagin si baby ha. Wait lang. Nabalik ako, tita. Oh, ano ba ikaw? Oh, churo na. Wala, maalis na yan to. Ito na. Oo. Biling ka na kanuwa. Biling ka na sa amo. Hindi ko ikaw. Kamuluwa. Wow. 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 Hi. Churo na. Hi. Say hi. Say hi. Hi. Flying kiss. Flying kiss daw. Churo. Flying kiss. Mm. Wow. Sir Ben. Hey baby. What's up? Wala ka I'm muna Richie. bibigyan Nice mo to kay meet Ma. you. Hi Richie. Nice to meet you too. I'm Dres Felipe. Hey, barely got up. Double tap on the screen, like, comment, subscribe, support, and share. Thank you, Sir Ben. Huh? Papi. Tabati, tabiding, labibing. Mama. Huh? I'm 41 and she's 21. How old are you, Babang? Mom, I love you. Eh, ba't dyan? Thank you, Sir Ben. Mapalaman na lang. Palaman na dito. Going back to sleep, talk later when I get up. Okay, sleep well. Sleep well, Han. Sweet dreams.
No, I'm not. I'm getting married soon. I'm getting married. Miss Cheryl, so happy to see you. Hi, Sir Derek. Thank you po. Wala na. Mas, ganyan po. Hindi ko lang ito. Parang naman. What province? Bicol province, Philippines. Sabi lang ako. Apir. Apir daw. Oh my God. Magic. Sneaky lady. Hidden. Hidden. Mommy, mommy, where are you? Kape ka, tita. May baga dito kasi. Baka lang kape. Sa gilid. Say, tayo butangin nga niya dito sa amin. Hi, Jollibee. Kuya Dre, hello. Hello, Kuya. Morbosa. B is stealthy. What is stealthy? Yung patinapay. Ito ka na dito. Yadi ka na naman, maribukong dito. Coffee. Ito yung snack. Coffee. Hindi ka nga niya. Kaya, ladaan ito pa sa inyo. Kinain na. Kasi huwag mo ibigay. Greetings. Hi, little girl. Hello. Hello, niece. Kapit ka na nire. Ano yun eh, nakita? Ang sako ba? Ayun na ako.
Jollibee, my goodness. It's a sit up. Sit up. Why not? Why sit up? Why sit up? Yeah, not sit up. Jollibee dyan, tagal ka. Bakit Jollibee? Panay Jollibee. Ang sawa ko ka. Pag yan ah. Iba ito kanina na pinagay mo kanina. Papahirap na na May yan. nagpapadakop na ako ang tipitik ko. Matiun yun na ayam. Kapag kapot yan, ayaw. Matiun yun. Jayla. Ba't yan? Yo. I'm shy now. Don't be shy. Hindi ka naman niya nakikita. We didn't see you. We're Jade. Don't be shy. Muritong ka niya. Dili, sabi mo, isa ba naman? Gawa-gawa mo yun. Meron yan. Shy, kuya. Ubus na. Ubus na. Mayroon ka pa nga. Buta na yun. Sana tuloy ka itong buka. Sana tuloy ka itong buka. What are you ladies doing? Besides eating and cafe. Yes, eating and cafe. Hi, Jess. Hi, Jess. Nanganap ang brum-brum. No. Ayaw! Wala sa loob. Pero, Para sa loob. wala tulod. Ayaw! Basketball, yes. Having a basketball here. Hello. Do you need more money or few money? Oh, yeah. Send the money. Send only. Hindi ka na. Ala, sige, kuha ka sa nagbabasketball dun ha. Ala, sige, hatag ko ikaw doon.
Usa na turo o kuna basketball. Buli ni tak nila. Who you talking to? Yeah, who you talking to? Jikala. Hi. Ulit dadang na nun. Kanito naman. Ano mo? Ay, nagdidit mo niya na nga. Sala ka pa ha. Kapisa. Oo nga, bumunti ka. Eunice have jowa. Wala ba jowa? Nag-commute ka? Ay. Uwi na lang. It's just me. Why? I say, Mama. I say, Po? Ala, tandol na ikaw. Gustavo. Sorry ako nga kay maano lang ako. Ito ka, dila, ilan. Pangit ka. Di ka love. Manliligaw, meron. Coffee lover. Yes. Tapos, ano ba? Kakak. Coffee lover tayo. Si mama mo. Ha? Ay, di ba? What's that? Huh? What is the little one? Looking for. Hello from Tokyo. Tokyo. Ay, Turkey. Turkey? Turkey. Yung mama yan. What is the little one praying for? Who's this? This one or this one? I am from Rosario, Argentina. Argentina. Na Argentina. Oh, mano! And best from ano yun? Istanbul? Greetings and best regards from Yan. Uy. Watching from Taiwan. Hi, Mama! Si Mama, oh. Sabi si... Si mama mo yan? Baliw, may nakalagay naman ang pangalan. Ate Lani. Uy, ba't yan? At mayroon sa Wala ka, Jayla. Yak to life. Madali lang ito maubos. Yung makaunan si Jayla. Kuya, pati nga kay Min, inubos niya pa na Royal. Are you watching Mama, ha? What's your name? My Si name mama is mo yan? Jella and this is Ella. Ah, what's the little one?
Ah, si mama pala yan. Abot. Sumama yun. Si mama baga sa libing. Pati ang profile. Hi. Hello, David. Hello, David. Go. This is your apo. Say mo, hello guys. Welcome to my live. Guys, Welcome to my live. live. Alam mo, bago na naman sa ano. Bang! Ang umiyan na sa Florin. Hi, insensus. Sino dito naglalaro ng ML? ML? Where are you? Siya pala may-ari ng ML? ML? Biyong, 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 biyong. Kumain na. Where in province? Where are you from? Naputil pa ang win streak. Kaya nga nagpapa-win streak. Gaga. Sana Roy. Lang. Sana Roy. Aday, nahagod. Uy, nagpagyo ka? Ito siya rin ako. Masali na pa. Bulbul daw. Give things to all. Wait. Sandali lang. Konnichiwa. Kumusta ka? Stupid. Ano, duwa na na. Hi. Hello. Hello. Hi, everyone. Duwa na lang ang tao. Kamsamnida. Hello, friend. Hello. Dito ka nga. Say dab jab 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 sa Really? Yes! Thanks, love. Ba't ako makikibong? Kaya sinagkagigim mo. Practice natin. Funny. Dahil gusto ko magpa-tournament. Lalaki. Thank you. Sana makasiray. This is my lookalike. Diba? Right? Lookalike. Hey, baby. Nalati Gila, away. Is my lookalike. Said hi. Hello. Hello, Dalibor. Okay, bye. Okay, bye. Bye-bye. Always care. Love you. Pero, kalanit ko. Philippines. We're Philippines. Wanit. Ano, Jay? Ano, Jay? Ano, Jay? Ano, Jay? Ano, Jay? Nag-i-magnin sa'yo si mama ha? Ayan. Okay, bye. My lifestyle is busy. Hello from Mexico.
Always careful there. Thank you, sis. Which country is this? Where are you from? Where are you from? The Philippines. Really? Ano yung baga din? Bye bye everyone. See you later. Thank you, William Laferty. Thank you po. Antonio Lopez from Mexico. Hi. Greetings to the Philippines from Serbia. Hi. Dilibord Trikek from Serbia. Pagabot ko hindi mag-iwan. Diretso tulad. Pagalo. Na kaibigan lang bala ako na ginaya. Kaway tayo pag natuluyan. Ya dito. Goya Gabriel si Tita She. Oh, na. Di mong na. Yes! Ay! Salamat! Salamat! Bye, baby. Bye, baby. Si Jay. Kana, sige lumayag. Philippines, what's your name? Jella, ang pinakamapangit sa buong mundo. My name is Della. Jayla, Alejandro. Maria. Aray mo, pakak. Jayla, say daw, aray mo. Pakak. Ayun sa ano man. Nila. Babang ulo mo talaga. Niwa na i-emod. Ay. What's your name? We're eating lugaw. Jay. Maoran. Jay. Boss. Ubus na. Para Tita Grace yan eh.
August? Ay, nanong. Grabe, nakamalas-malas na yan. Una na ako nabiyan kayo dami. Oh! Have fun, girl. Thank you. Have fun, girls. Are you sending 100? 4 hours. Ito ka. Ay, sorry. Hati ang nga namin. Wait lang. Wait lang. Mainit yung Jay Latot. Mainit. Huwag ka na mag-upo. Louis! Bilisan. Yes. Yes, it's hot. Bibi, mahulog ito na. Ay, hindi talaga mag-ito na yung deliver ni yung job na ano. Lugaw. Ito, kauna na niyo. Ito sa lamisa. Ininit mo? Hello, Jay. Oo nga ni, ito. Pwede ko ito sa akin. Ay, ibutang mo sa red. Pwede ako, initon mo na lang, ha? Miri, initon nga sa aga. Okay, butang ko sa red. Ay, inito na lang niyo. Pwede ito. Oo. Thank you, Kuya Dre. It's hot. Yeah. Ito naman ko. 100. What it mean? $100 send it. What's your name, ma'am? Mama, abili mo yun. Ito na ate. Inito na lang yung saga. Hindi ka magkaon. Abong ka ni Tito. Nahulog yada, sayang. Naganon niya to si Iga ba nag-ayo? Ate, oo. Utusan ni mama. Madala pa ako. Di ba tumaraw tapos initon mo na lang ulit sa aga. Sarap. Si Rob ang kao ni Andang. Pagkatapos magkape, lugaw, ha? Video na bibiya. Para diri ka na magdudo doon. Bumiyag na ka. Ano na yung madam? Naglutukan mo ayan pa. Pwede na. Ano ba yan? Iba. Diri para dati ha. Di na pa na nagpaparauyan.
You three Gidi-gidi dyan. are cute. Oh, thank you. Thank you ka. Thank you. First time mo lang. Is that your child? Yes, this is my baby. Baby girl. Bibing masutilo. Hello, Cheryl. I hope and you're Ako ang hari dito. Kahit na yung pwede mong balikan. Thank you, Kuya Dre. I just is pwede. Hello, Jay. Thank you for the watching. 8 people in the house. Hello, Hugo. Arieta. Yes, Chicago. Hello. Jose. Jose. Berus. Efe. Ang ganda na ako, Gab. Nag. Bike ko na ako. Ano kaya mo yag? Bim. Kuya, gakaw? Mag-start. Ano? Saan si Bibi, oh? Yes. 12 lang. Kuya, ayun na kayo, Tito Beb. No pera. Ayun na. Sige, relyo ako ho. Egg nga. Sige, sige. Ay, mapin. Pero sa sa duro. Ayan, Tita Ila. Ay, mama mo. Uy, nagpapak yun na. Hello, Zito. Ito naka-double dash kasi. Hello. Reynante. You want this? You want this? Bakit, kuya? Huy, mo na ho. Hello from Mexico, Charlene. Ayan na siya. Oh, nilagot mo ako. Hi. Ay, buna. Hello, Alfred. Para naka-double dash. Tumalang kaya ko. Baby boy. Pero di sa nanon, sa bag, sa porok kasyado. Anong pala ka narin? Ay, senior lang kaya sila po sana. Kaya na si ano na. Hello, nakulot. Ang nakuha. Siyat. Ano kaya pagkasunod sa Sinyo, di puta. sinsin? Nabuhulat mo. Sinyo, junior. Senior, burang. Sunod sa da. Nagulat. Junior, sarap kuya. Haan. Hain. Ano yung sa pinakadun mo? Ano? Ganun okay ate. For her? Her? You will love her? Hello, Ricardo. Ricardo. Basketball. Which ball? Ha? Basketball. Sweet ball? Ball. Nag-play sila ball. Ha? Nag-play ball. Iyo, ilang ang player. Si Kuya po, no, di rin nag-uyag. Hello, Pavel. Already from... Pavel yun, Pavel. Aray ko, sakit. Ano daw, in love na daw kay ate.
I think that love, she's just meant to never love. Send. Send cash, G. Send cash. AM 35 on. Where's ball? Thirty-five on. Hello, Leandro. Hello, Ricardo. Powell. AM 35 on June. That's your birthday. Hello, Leandro. Siya, tinig ka kanta? Bakit ako short hair? Video. Sige daw, try mo. Dari mo na yung kalabang. Sabi niya, ano mo, bandit. Sabi sana on the street. Street naman baga. Sabihan man niya ako pag nasa ano, bandit. Ay, si Balbalos. Like, subscribe, share. Kuya, bukuti din. Hindi na sabihin si Kayla. Hindi na marunong. Sige! Imo na. Ha? Hey! Hi, Rob. Hey. Like and subscribe. Turn on. Thank you po. Falling down. Oh. Thank you. Thank you, Kuya. Sapalanas na. Ano yan? Di royal ya? Hello, Ashley. Bawal lang yan. Saba mo. Si Papa yung enjoy ka. Enjoy kini Papay. Itawag si Papay. Taas daw, taas. Oo. Nanapay. Ayun na na po. Sabi mo. Ay po. Ako. Kailan naman ba si Dingding? Papay. Papay. At papay. 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 Wait lang. Nga na. Bakanta. Oh, nagkakanta na sa Dingding.
Ano ka doon? Ha? Hilot. Hilot mo si Papay. Ah. Ah. Come na. Baba na ikaw. Baba ka. Hilot ka pa ilang? Hilutan na. Mahilit ka talaga. Baba. Biba, biba, biba. Biba, biba. Ashley. Oh. Bye-bye. Bye-bye. Di ba't sabi mo, ilong mo ay pangaw. Ah, siya. Iwanan. Dan sabi ko, la 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 la, la la la. Oh. Bigarin ako. Ano pa eh? Oh, nanti anak.
Thank you for watching pa 15 people. Thank you, Kuya Dre. Already from how old are you? I'm 41 years old. I'm 31. Okay. Thank you, Kuya. Jollibee, she's so cute. My goodness. Really? Yes. She's so cute and beautiful. Good morning. It exact 6:30 in Brazil. Good morning to you in Brazil. Luis Ricardo. James Round. Hi, Tio. Hi po. Sorry, late. Late read. Fellow mate. Hi, fellow mate. Mercado Bomb. Mercado Bomb. Lumoy pango. Mercado Bomb. For the first Tulog namin din na bata. Balik na yun na niyayo na. Ano, parang tayo na may marbukon. Ano, Gab? Bogo. Mami, mamo. Piku, piku. beep beep beep. Bum bum bum. Ay, ay. Biba, biba. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Kuya Grace. Maybe I need new jowa. Really? Why need new jowa? Who? Who's new jowa? It's really difficult nowadays to find a new jowa, kuya. na ba? Alas 6 na ba? Ah, Five ba? 15, alas 3. Wala, maalas 6 pa lang. Kasi 7:39. Alas. Maawak pa man kita. Una ko na si Papay pag
Nabibingi ko. Sige man sakat dito sa may. Naninirvisay mo si mamay. Ha, ay talaga yun. Ay. Diri kaya sanhay. Diri kaya, kay kaya babag. Sabi daw. Di man na iiwan. Ulo no ay. Kuya. Ha? Ate, inhak ka? Inhikwa ka? Yog. Dito. Dito. Tama na yung remote. Okay. Hi. Ay. Sayawan mo, Dave. Panahan. We gotta keep beside you.
Kamakunta mo na kayo. Pasaktong talas size. Wala ka ng bracelet. You're so different. That she wants a new jowa, Daddy. Yeah. My God. Maybe I don't know. Ready? Sige na, oo. Mawat. Ano na ganyan pa doon? Oh, sa may pindutan na daan. Nag-ano pa na nagre-reflect diyan ka. Handa na pala. Sabi na ko, iyag mo na ka. Ha? Sabi siya. Ha? Bakit sila na? Na! Dala. Ha? Ano na ko lang? Ano ko nga lang? Guro.
Mana, pabakang? Ako mali, ang sige mo. Kaya mo buhat. Ingat ka, Jollibee. I'm heading to hospital, ha? Bye. Take care, kuya. Take care, kuya, please. Stay healthy. Hoy! Ang dami mo lang eh, hain ka. Paano ka mamakain ko? Ano sa mga pakaliw pa dito? Loy-loy lang pula. Ano? Ikaw to sa mga salirin mo ang ating anak. Yan, Sabi niya, may makulog ako. Sabi ko, okay, nagbuburis ka ma. Tapos na. May makulog ako. Ah! Ah! Kaya kayo na. Kaya makulog ka. Lala ko na, kaya din. Mamayad ka na si Saga doon. Nakakuha ka mamay kamon? Napaglakaw mo yan. Sabi ito. Ang kanila. Kuha ko sa ito na din. Bayan na papel mo. Bayan mo na, din na pinaputi. Puyat ka daw. Ah, puyat ka. Ay, tagbak. Wala pa nila kadungba, tagbak. Tagbak mama. Ay, ito mao nito manong dala. Oh, manong. Ang tagbak, hindi ko na din duman. Nakakuha ko ka mo. Sa diyan, sa tagpa. Ito ha. Ako maatag lang ako sa agang para ilay kay awin ko. Ano ko alam sa ala ka sa ano. Tagbak. Huwag ka na nga nito. Dapat nga, intay mo pansin ko mo kanina para na ano, matulog. Ito na eh. Napakagad na nga nito. Na-pros. Ay, thank you sa gift. Thank you po. Oh my God. Thank you sa gift. Salamat. So kaya ito, nanati ko kasabi ni Papa yung ikikigit sa dati. Thank you po. Ako nga pa, lawal na ko na siya. Kalimpukan ako na siya maistar. Pero Papa, sabi ito na ano, hirog-ibatong ko niya. Oh, Ay, exercise na ano. Diba? Bago kumaano ka man, kami na nga ni, sinalmo ako nito. Ang bali ito na bag ko, kasi sinalmo ako na Naano ka man. Thank you po, Clarence Don. Thank you, Sir Clarence. Alawag kanina, kanya makikita ako. Dito ka nga ito. Sa amot mo dito, mabarayaan kami dito. Kaya dahil silang kamataan. Yung sa digagadi sa ano, Sila pamakla. mauman. Ang bagay, ano ka man dito. Ay, hindi ka na lang magsukurara. Hi, thank you so much. Hi, Clarence. Thank you, Sir Clarence. Thank you po. Ay, dahil mga kundang. Ang nagtaro ang Thank you. Wow. Kanina uli ka na yung mukha pa kanina. Sir Clarence.
Wala yan daw. Thank you pa! Wala to na Thank you sa gift! ano na nga yun. Pagandun. Pagkikot ko sa dahil. Malot-malot ang tulang. Sabi nga ni Tulang, kanakalato. Ang gusto niyo ng bata. Kung may dahon po. Ako ba? Lagatak pa lang. Thank you, Sir Clarence! Yes, you are so welcome, Cheryl. Thank you po. God bless po. God bless. So tell me where do it start? Tells me breaking my heart. Hindi nga kanina, nag-dislike na ng kabilo. Oo. Madidispad ko rara. Sabihin kanina ko rara. Thank you po. Family. Family. Thank you po. Kaya wala mo nga din ang taghanan. Kabangyan. Kung ako po aray. Kaya ba? Tulog pa daw. Kamod. Ano ba ito? Kabangyan? Ha? Ngayon ka pa dito? Ginamit ko nito mamay. Opo. Sa tulog na pag-ano yung daan. Wala na pa nung karaan, no? Oh. Kaya ang talo naman nito si Intan. Si Ram sa Nikta. Oo, kanina na bata. Alam na kakao. Feedback yun. Grabe na naroon na nagawin na. Man, palaya sa impacto. So tell me where
Dala. Wala kang sabihan. Labraan. Laman pa pa. Lagan. Ha? Saan kayo dito? Wala pa yun. Nakan na, paligin mo ka ng pangod. Lang ka ng tulog mo. Ha? Ano? So a little body but you. I want nobody.
Da, pakuha man talik sa nano, tubig. Ano ba? Okay na. Mamayong din ah. Sabi ng mamayong kita. Di ko masabi, magkakatilabi. Bakit papay? Tubang. Sakay mo na doon ng tubig. Sakay mo ng tubig. Ano pa kailaman yan? Tubang pa apa niya tayo. Ha? Tubang. Aray ko. Happy birthday, mama. Happy birthday. Happy birthday. So tell me where do it start? Oh, madilim. So, ano? So, madilim. Gab, kuha na tabi dito ang samhod, Gab. Kuha ang samhod. Gab.
Wait lang. So tell me whether it's true, 'cause it's breaking my heart. Thank you for watching.
Come on, let's sit po. Thank you sa nag-likes. Almost 2 hours na. Live. Sa akin ay wala. Some kind of fun. Thank you. Come on, let's eat. Hi, Hegs. Good man, Clarence. Thank you, Hegs. Thank you. Please like and subscribe. Thank you, Higgs. Thank you.
birthday. Hi, Hop. Hi. Hi. Thank you sa nanonood. Thank you so much. Wait lang.
Donica. Ate, ano, thank you. Don Katabongska. Hello, male drug. Hello, male. Ang hirap ha. Ang hirap nyo. Hi, Plaza. Wow, so nice. So nice. Not yet married, but I'm getting married soon. Not yet married for now. Oh my gulay. I am single, friend, don't worry. I'm not single. I'm not available, sorry. Hi, Zani, Sir Donnie. Where are you from? I'm from Philippines. I'm from Philippines po. Bakit mo na order ito?
I am from America, Samoa. Hi, nice to meet you. Nice to meet you po. Yeah. Sir John, hi Sir Kenneth. Hi. Sir John, how are you, Sir John? Hello, ma'am. You lost some more weight, yeah. Lost. Yes po, Sir Kenneth. My God. Hi, Sir John. Sir Kenneth. My God. You look so nice. You look happy. Thank you po. I'm good, just got home from a soccer game. Ah, Sir John. How are you, Sir John? Merkel the bomb, hi. You look worried again. Are you okay? I'm fine. Hi. May I borrow your wallet? Ay, sorry. Sir Kenneth, I'm fine po. Still gaggy-handed. Oh my God. Not... This is right. Sir John, this is right-handed. This is right. This is left. Right, left. Right, left. I'm fine po. How are you, Sir Kenneth? Busy ah. Shout out naman dyan. Hi, Cutie Chloe. Cutie Chloe, where are you from? Di ko siya mahanap.
What planet? On what planet? Oh my god. I am really, really tired. I think I will be taking the next 3 days off. You need to rest, Kenneth. Health is wealth. Me too, I need rest. My god. Tiring. Cheryl? Cheryl, what do you mean? Thank you so much. Whatever hurt me so. Cheryl Love. Cheryl Love. My membership, Mercado Bomb, have a Cheryl Love. Cheryl Farm, Cheryl Love. Something like that. Something like that. Genuine love. Genuine love is expensive. No one can afford it.
Hi, Jumana. Shout out to you, Jumana Ortega. My God. Magkaon ka na. Hindi ko alam. Thank you, 13 people. My God. Busy. Inuwan ng lang.
don't wanna let her go. Wala tayong magagawa kung di mahal mo na. Tita, tita. Oh my God, dumating na ang aking ang aking in-order. My God. What is that? Sabay ka. In-order ko sa Shopee. Parang na ano. Oh my God. Hi, Bang Bongala. My goodness, it was the first time to wear a bikini. My God. Oh my God. O, paano ko susuotin? Aray ko, kaliit. Hindi ko siya kaya. Ang layo naman sa, ang layo dun sa ano, my God. Paano ko siya, oh my I can't do this anymore. Ang layo naman, parang, aray ko, hindi ko siya kaya. Ay na, I can't. Aray. Paano ko siya susuotin? My God, look. Oh, no. I'm not. No. Can't carry this. Oh my God, look, Sir John. No, I can't do this. My God. I ordered a bikini, but not like this. My God. Not this. Look. Oh my God. I can't. Yeah. Oh my God. This is good. Okay, fine. It's fine. It's good. But this, I'm not care about this. My gulay. I like this. Oh. I like, but the lower is not good. You would look fantastic po. It's look good. This I like this. I like. But this, oh my goodness. I can't carry. Summer soon. Summer. Nah. My God. I can't do this. My God. Oh my God. I don't like. I like blue, but I don't like the design. Oh. Hi. Silver. Hermano.
Just wait. Just wait. Just wait. I have a muscle. Binuhat ko kasi yung maling tao. Weird. Thank you sa nagla-likes. Oh my God, thank you for liking. Thank you so much. Thank you for following me. Thank you for the subscribe. This vegan, this vegan, this vegan. Thank you po, my God. At least, duwa na lang. Need to another time.
Sorry. No, it's fantastic. No, it's fantastic. Don't see no until you try. Okay po. I will try po, Sir John. Going for coffee po. See you later in your bikini. Thank you, Sir John. My God. Hi. Nick. Kitty. Chloe. Jumawan. Sir Fred, I see you're busy again. Yes. Sir Fred, busy again. I don't want to know. I'm busy. I need to ano. Lumalamig.
Hi, Mark. Ah. Wait lang. Wait lang.
boyfriend. My God. Zumba on the weekend. Yes, Mark. Zumba on the weekend. Every Sunday morning, Zumba. Yes, always doing paperwork. So much. My God. Dilibar. Hi, Dilibar. Matibay yung ipin. Accomplishment report. And then due date. I need to ano the due date. Ito, no. Give me some. This is not a apple. This is a guava. Updating data.
Ah, call mo na. It's okay at first, yeah. Yeah. How are you, Mark? I have a muscle. Even I'm slim, I have a muscle. Ha? Nana? Yeah, good. Just relaxing na. That's great po, Sir Mike. Mark. Sir Dan Dan. Hi, Dan Dan. That's great po. Good job. Need to, right po. Need to stay healthy. Enjoy life.
Ano ba? Hi, Jaime. Have a good night, Dartiker. Thank you, Mark. Thank you, Sir Mark. God bless. Thank you for the like. Thank you for 12 people.
Thank you sa nagla-like. Sana mag-subscribe kayo. Thank you for likes. Hope you subscribe. You like to work in Dubai? I don't know, maybe just visit, not working. Hi, honey, Kel, hello. What a pretty girl you are. What a pretty, pretty. Hello, hello from London. Hi, from London. Christopher Hirkham from London. Thank you for joining. Can you chat me? How I chat you? Why I chat you? Beautiful. Thank you, Nicolas. Thank you, Nicolas Kristen Fernandez. Gayo. Beautiful. Hi, I'm from Argentina. Hi, Nicolas from Argentina. I love you and all I can see. Brian, can ask you something? What? Yes, what is that? Nicolas? If you ask money, I don't have money. Okay? Don't ask money. Something. Can I ask you something? Ask, just don't money. No naked, no nudes, no ano. Your husband has Yes, my husband have a money, but not ano. Ask question. What is question? Are you married? I'm getting married soon. Not yet for now, but soon. But soon I'm getting married. I hope so. Maybe next month. Very soon. Very soon, maybe next month. How I wish, Sir Fred. Oh, congrats then. Thank you. Spanish Web. Juan Pablo. Spanish Web. Thank you, Nicolas.
Sir Fred, I wish I will tell him bring all documents to Hiken. Okay. My God. I scam him today. Huh? Really? My God. Stop so I can see you. What shall we eat? Orange. Yes, really. Wow. Mike's so generous. He generous to you. Beautiful. Thank you. Can I take you away from him first? Hmm. That's good, Sir Fred. It's okay to count. It's okay. The counselor gets his. That's fine. You deserve it, Sir Fred. So bad. I need a wife so pretty like you. Weh. Where is she from? I'm from Philippines. I'm just glad you're happy. Yes. Thank you, Sir Fred. I'm happy. So much. I can tell you more happy now when I met you than when I met you. Yes po. Thank you, Sir Fred. Thank you. Hi, Christinelle Serena. Hi, Christinelle. Hi, Christinelle. Good evening. Hi, good evening there. Personally.
Okay, I might be back. We'll go shower. Yes po. Thank you, Sir Fred. Have a good night. Sleep well. Sige. Aray. Sige. Hi, Enrico Caruba. Hello, Enrico. Thank you po. I'm talking to you. Oh my God. Sige. Something like that. Okay. Thank you, Sir Fred. Hot. Game mo mama. Hayat mama na buha. Ano kami yan? Para sa'yo, lingkong pipigilin ang maraming tayo.
Sino ba kasi ang pinagsisilos? Reyes, do you want to see? Oh my god, I hate like you. I have no time. Like, yes. I don't like, I hate like what you want. My god, Craig Smith. Sorry. I'm sorry. Dahil minahal mo ako. I'm fine, I'm fine. Okay. Okay, that's your fine. Hi, who won? Valmera Sosa. You're fine, you're fine. Fine, fine. Thank you so much. I'm fine, I'm fine. You're fine. That's good, you are fine. Oh my god, thank you sa nagla-likes. Good morning, young man. Young man. Young man. Ah, naka-translate. Young man. Minahal mo ako, ang gagawin para sa'yo, hulihin ko pipigilin mo lang dahil minahal. Oh, ayan, hindi ko na hindi ko na siya kasi hindi na siya translated, so I need to para ma-translate. Para maintindihan ko yung dahil ingat ka ng pag-ibig
Minahal mo ko dahil minahal mo ako. Thank you. In my heart I needed you. Yeah. Don't you speak Portuguese? No, I don't speak Portuguese. Sheryl Show. Sheryl Show. Here you are. Hi. You are beautiful. Thank you, Melvin Corpus. Hi, Charlie. Hello, Charlie. Where is my mom? I'm waiting for my mom. Hi, Maro. Hi, Maro. Amsterdam. You, Maro, you are from Amsterdam? Sir? Are you from Amsterdam? From Brazil, Michael the Bomb. I love Brazil. Hello from Peru. Percy Cifuentes from Peru. Hi, from Peru. From Peru. Pero. Market Bomb. Thank you, Market Bomb, for the hearts. Dun, dun. I need to drink coffee. Cesar Benetos. Hi, Cesar. Moro. Hi, leather. Little kiss. The little kiss. Dance with us. If I dance, you can chat $1,000.
I will dance. My God. Gaya ng sanay ako sa aking pag-isa. Hi, James Round. I'm fine. I'm okay. I'm good. Beautiful. Amazing. Gorgeous. Joke. Oh my God. Standing by the roadside, 'cause it's breaking my heart. To that I could. Maybe my love will what do you do with $100? $100? What should I do? Oh, many things to do. So a lot. Probably. I buy medicine for my father. I buy a lot of foods. I buy like this room, closet. I buy closet. That's why I organize my dress, something like that. I mean, things to buy. 100 with 1,000. Yeah, many things to do. A lot. Shoes, clothes, what lots of things. Kuya Dre, welcome back, Kuya. How are you, Kuya? How's you feeling na? How's you feeling, Kuya? Good morning, beautiful. I'm Denver, Colorado, USA. Hi, James. Hi, Denver from Colorado, USA.
Still pain, Jollibee. You need to rest, Kuya. You need to rest, Kuya Dre. Take the medicine. Take medicine. And the hospital. Huh? In the hospital? You are at the hospital, Kuya? What? What do you mean, Kuya? Are you at the hospital, Kuya Joy? Domingo Diaz, hello. Edward Karakushi, hi. Here's the heart. Here's the heart. Gabriel, hello. It's hot right now. Okay. Opo, oh my god. You need pray for your fast recovery, Kuya Dre. Praying for your fast recovery. Kuya. God bless po. Brian Gandilan. Hi, Brian Gandilan. Hello, night. Hello, night. Good night. Ano yun? Hello, night. Whiskey. But whiskey. Ha? Sino yan? Nalimutan ko yan to. Ano yun? O, hindi ka pa nakain mo? Nakahinom na. Pwede pa ako pasta. Nataga. Sige na. Naimod ako sa on. Sige. Pwede ka maano. Ay. Ulit na ako. She's my sister. Sorry po. Billy Salinas. I'm afraid. Why you afraid? Hello, Aaron James Alurap. Thank you sa nanonood. Tsaka
Sure. Ang kulit. Watch my kulit. Aba, bakit ganon? Curly hair. Curly hair for today. Ala, so beautiful. Curly. Oh my God. Curly. Kuya, it's Whiskey Buang. Whiskey Buang. Hi, Malam. Malam. Interesting. Interesting ang alin. Say anything. Just, ano, no bad words. Hello. See you. I've been out shopping. You're so beautiful. Can you with me? I'm in UK. Hi, Stephen Duckett from UK. Thank you for joining my live stream here. Binibining na ninanais ko, binibining narikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Sana ay panghabang buhay na ito. No, wala. Yes. Bawang sa kapit tayo, mag-gasolina. Ano, tawag doon, Ramadan? Ano, Praga. Thinking maybe a new Jua in the future. Why? New Jua in the future? My Jollibee budget is getting aray. Aray ko. Oh my God, you make me ano. Getting mahal ba? Oh my God. That's a lovely smile. Sir Steven. Hello, beautiful from Denver, Colorado, USA. Hi. Hi, Martin. Thank you, Martin.
Oh my. Oh my. Thank you, Martin. Oh my. Oh my gulay. Thank you, Martin. Kuya Dre. Don't finding a new jowa. If you love her, you no mahal. No need to mahal. The Jollibee getting more mahal. Aray ko. Thank you, Sir Martin. Thank you pa. Hi, Chinaman TV. Chinaman. Chinaman. Turog na daw. Kasi kasi mo. Ano nagputas? Di rin sa sarado po na. Jokole boy. Jokole boy. Jokole boy. Tigirin. Aray. Di ko kayang almost 80 likes. Double tap your screen and subscribe everyone. Thank you. Thank you, Martin. Thank you po. David Moore. Hi. You well. Gilar Moreno. Meow. Meow. Hi, Patrick. Hi, nice to see you. Thank you po, Patrick Migay. Hello, what are you doing? Greetings from Mexico. I'm doing live. Chicken joy, mango pie, coke flute. Over other day is mahal already. Yeah. Oh my God, it's mahal talaga. Mahal ang magmahal. Oh my God. Meow meow. Double tap your screen and subscribe everyone. Thank you, Martin. Oh, thank you sa nagla-likes. Thank you. Chiriran. Double tap. Aray ko. Aray ni. Hugo Arieta. Hugo.
Ubuson mo yun, ha? Di mo na yun. Ubuson. Nagkaan ka na luto? Opo. Ang sada mo? Wala. Parang naantok na ba? Hi! Hi! Sleepy. Sleepyhead. Thank you sa nag-like. Nag-eating nga. Hi, Crush. Hi, Marvelous Guam. Marvelous Guam. Don't stop smiling. Have a good day. Bye. I'm off to work. Okay, thank you, Sir Steven Duckett. Thank you so much for joining. Take care. God bless. Thank you for time joining here. Thank you for sleep now. Yes. Yes. Kuya Dri, you need to rest. Soon I'm going to sleep soon. Yeah. Wow, Paulo. I'm going to sleep soon, Kuya Dre. You need to rest. Someday, someone's gonna love me. Why so many Marco Dubam account? Marco Dubam. So many Marco Dubam account. Dahil minahal ka. Yes. Marco Dubam. You have lots of accounts. Marco Dubam. Process of the world.
Kada nang nagdaan. Ma, buti na si Ate Pitag. Nakipag-stay mo na mama niya. Buti si Mama. Playtime. Playtime. Cute. Yeah. May nakanaturog na kita. Yeah. Di na si luwas-luwas. Kaya di ka maaaraw magsarado. Linda, Linda, panap, pananana, panap, yan, pipa, Linda. Huh? Paco. I don't like that. Ew. Behave. Or else. Salogakar means that's not possible. That's not possible of what? Ang dami na I know. Hello, I know. I need to end the live soon because the battery is low. My gulay. Need to charge. Hello. I recall. You told me more. It's time. You are whisper on my ears. There was heaven in my eyes. Gab! Gabriel! Gab! Gabriel! Pwedeng tumulong kay Tinding kapag nahuli tayo. Kailangan tanggol ang tulong natin. Saka yung laban ito mag-isa. Tara na! Nasaan sila Congressman Leo at ang mga pagbiyahe? Hindi nyo na sila mahuhuli. At kung inaakala ninyo na dito na magtatapos ang laban sa mga girero, nagkakamali kayo.
Thank you po. I need to go to sleep na. Bye-bye. Thank you for joining everyone. Aray. Thank you for joining po. I need to go to sleep. Tired na. Tiring. Thank you so much. Bye-bye. Dahil minahal mo ako. Bye-bye. Love you all. See you next live.